Okay, you all tengok ya, ini lansir French pleat yang jahit lurus biasa, yang pakai hook biasa-biasa tu, yang 4 jari tu kan. Kalau dia bagi free pun rasanya you all tak nak pasang kantung kat rumah. Sebab apa? Nampak alunan tak cantik, tak teratur, tak sekata. Lepas tu bila kita pasang dah lah gelap, makin berserabut semak rumah kita kan. Orang bagi free pun kita tak nak. So you all nak tahu tak rahsia daripada yang tak cantik ni? Okay, Sifu transform menjadi lansir W curtain. Okay, di mana alunannya lebih teratur, tersusun, sekata. Kalau kita pasang dekat rumah pun sejuk, mata mandang, nyaman je. Okay, berbanding yang ni makin serabut, makin stres. Dah lah beli hasil mahal-mahal, pasang tak cantik, tak lawa kan, tak dapat hasil yang kita nak. Okay, kita boleh modify so jangan membazir. Kita boleh modify daripada yang tak cantik ni, kita modify jadi W curtain. Okay, nampak? Ni W curtain ni saya masih pasang pada rail, masih pakai hook, tapi ada sedikit ubah suai yang saya buat lah. Okay, so kalau nak tahu, komen for part 2.